Uway nung nya truk jeng company Ardia Transport Agency kebetulan your registration number AS01RC1762 la 2A la kajingim hadien bakakali kabaunya kali bentera ika truk kit mau klinka kebetulan your registration number ML11A1440 hakasurok ba National Highway 6 Hamau Diang Riboy District. Lai tu bakatai kajingja kalaja ka step perngap jong ka shiterik luber arja rapusau hakapor kumba sau sipo ai layo jingtip ru bagi tei truk baro ar ki dei bedang temu ban hiar cek benta kan nong ba gauti lai thu ba ka tei ke jingja ka dei namar ka daw ba ka jing pen hair state palat ya ka kali unongnya jong top company RDR Transport Agency ya ka ba umla shu ban te lakam ya ka kali ban lej ban tera na dien jong ka tei ka truk kit mau klinka hadu bo teu nongnya ka truk RDR Transport Agency ulak lat no hasen maria yo jingtip halo ka tei jingja ki pulit ka tanat nongpo kila lej ban penlong ya jing tok kit ban sei ya ka met jong teu nongnya ka bal sakut hapo ka tei ka kali bat lapen kit no sa nongpo civil hospital nak benta ban pendep ya kijingdon kan kap kum ki kendon ain गाड़ी के आगे लगाओ